Matul ix-xahar ta' Novembru, aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali rrapportaw bi prominenza l-avvenimenti tal-Valletta Summit u iċ-Ċogim. Joined live by Malta's Prime Minister, Joseph Muscat. He's live in Malta's capital. The European Commission will inject €1.8 billion into the fund, unveiled at a summit with African leaders in Malta. Her trips abroad are increasingly rare, but Britain's 89-year-old Queen Elizabeth is in Malta, where she's formally opened a summit of Commonwealth nations. Dawn ir-rapporti fissru li pajjiżna ħa ekwivalenti ta' 548 miljun u 900,000 euro f'pubbliċità. Dan sar magħruf minn studju li għamel Anil Bedi mill-Aġenzija Internazzjonali MNC Saatchi. Bedi fisser kif din il-pubbliċità mistennija żżid it-turiżmu lejn Malta. I think what the Valletta Summit did was push Malta into the top of the kind of EU league, and it showed that Malta is a heavy hitter political player in the EU itself. As far as CHOGM goes, it showed the beautiful side of Malta. It showed Malta as a beautiful place to go. It showed that Malta has a lot of affection around the world, and I think it promoted Malta in a way that will increase tourism in the future. Mill-istħarriġ li sar bejn l-ewwel ta' Novembru u s-6 ta' Diċembru kien hemm aktar minn 19,000 rapport fuq l-internet u l-mezzi tax-xandir dwar l-avvenimenti li saru f'Malta. B'kollox saru aktar minn 7,000 rapport dwar il-Valletta Summit li għall-ewwel darba laqgħa mexxejja Ewropej u Afrikani biex jiddiskutew il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Fil-waqt li jittellgħu iktar minn 12,000 rapport dwar il-laqgħa tal-kapijiet tal-Commonwealth u żjara tal-familja rjali f'pajjiżna. Well, I think these are kind of Premier League global events, and I think that's reflected in the amount of coverage that Malta has had. L-avvenimenti tal-Valletta Summit u iċ-Ċogim swew lil pajjiżna bejn 10 u 13 miljun euro, li ma nefqa hija simili għaċ-Ċogim li sar fl-2005. Kelliem għall-Gvern qal li l-ispejjeż jinkludu fost l-oħrajn taħriġ għal forzi tas-sigurtà, xogħlijiet infrastrutturali u l-karozzi li ntużaw. Ir-rendikont awditjat ta' dawn iż-żewġ avvenimenti se joħroġ fil-pubbliku meta s-sena d-dieħla ikun ippreżentat lill-Prim Ministru Joseph Muscat.